ja na namaz, normalno. Kindija, akšem šta je. Kraj mene, bum nogom, raši su. Oj, znam, sam to vidio. To su ovi muslimani od juče. To su ovi novi, najnoviji, sada... Za 400 maraka, ovi, 300-400. Ej, ti znaš da je moj dido. Ako si uzeo stav, fino, stani. Tamo se širiš, čovječe, širi se tamo kod kuće. Znaš? Pa i brade su im katastrofa, one velike, dugačke brade. Šta fali ovoj ovakvoj finoj, urednoj brade? Evo, ili ova moja. Žilet, fino, brate, sredi, očisti, paperi. Ja ne znam kako supu jedu. Šta ti fali? Sad se kao ni zlato ne može nositi odjednom ovo žuto. Ne nose se ni slika. Da, odeš u džamiju, ne možeš nositi sliku. Otkud to sad, koga briga, jel slika ovdje, jel pentagram, jel više ne znam, razumiješ? To mene nervira. Kako ti je to bilo ljeto, bilo zima, kratke hlače. Selam alejkum. Hajde sjedi. Selam alejkum ljudino, kako je ljudino? Hajde sjedi, bujrum ovdje sa ekipom, ima. Hajde. Evo, stolca. Ovo je ekipa. Šta ćeš popiti? Hajde, daj konobar, ponesi. Šta ćeš popiti? Pa česte vi me, nema vas, zadugo. Šta ima, kako si svoj? Kako si svoj? Dobro. Živ, zdrav. Vaš? Aj, hvala, dobro. Evo, ja i... Naša priča. Malo pričam. Posao, dobro. Daj neko da popiješ kafu sa nama i tu. Ne mogu, vjerujem mi, posao me čeka, a tako mi je drago da se nas vidio, fini ste. A i nama je vala isto drago kad te god vidimo. Ajde, nemojte Posebno se obratimo, nećemo. Ajde, stari, selam. Živio. Vidio ti ovo? Da nisam sopstvenim očima vidio, ne bi. Musliman je muslimanu brat, ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zlato što ni podaštava brata muslimana. Ko pomogne svome bratu muslimanu u nevolji, Allah će njemu pomoći u njegovoj nevolji. Ko otkloni nedaću jednog muslimana, Allah će mu otkloniti jedno od njegovih nedaća na sudnjem danu. Ako prikrije nedostatke, mahane jednog muslimana, Allah će prikriti njegove na sudnjem danu. Riječi su poslanika Muhammeda, alejhi selam.